atiriri muika muti getina no wewe ki muke mwaragie na nyende mwire kiria thambo ikaga atia mutigatinde mugithii ugu mwihingiceni ringi 2027 mwikore uguku nja mukiina kwaya tukimwethagira ite cia chairman ithe tiguo makorwo ni marebanga uria kwagiriire tumuonie barabara ya 2027 nino turauga William Samoei Ruto ena 10 express hau hatire na nganja kana hena nganja guku gathigiriri no tutikwaragia cia siasa umuthi tukwaragia cia maendeleo na development twambe tuteithie muingi turute economy hari eri ndamwirire twaingirire ICU riu ni twaingirire HDU tuthiekere wodi tuma wodi tuinuke siasa riu ni gakorwo ikiambiriria hau mamenye ati go kindu gitagwo pin number makimenya kwi VAT ni twari tucioe mbere ni ndiamoi tutiari tucioe tiguo na muthimu ria andu aria mangivota kuthie back to history ati Kibaki acagurwo 2002 mwaka wa 2003 gazeti ya 25 September gazeti ya mweri 25 wa September yandikite atiriri ati andu Kenya ni manini ni thirikari ya NARC na video ndeci mweciwa nditware bunge wetuika ati ni nini ni andu kamwira ati andu itu kwina otheri mbere kwina mwivoko patirita muthuri murata wakwa bwana Jimmy Wanjigi Maina ni Jimmy baba wao niwe Maina tiguo aya uria we bada patirita tiguo arugama mbere itu oria kana kurandikano tiguo no nyende kumwira ndi mbere ya Ngai no rio toy athie ke ngugu kuma Kenya ya mbiro gutire vire kwandiko arimu aria William Ruto arandikire ngiri 56 na murone niguo haya riu tume kaunti ya Kirinyaga tuhiuke nginyagia kaunti-ini